BFM. Wethandwa ngithi manabo mina ngadeli lamakala iyamangala mina ngadeli lamakala iyamangala wethandwa ngithi manabo wethandwa ngithi manabo mina ngadeli lamakala iyamangala mina ngadeli lamakala iyamangala wethandwa ngithi manabo BFM radio station. Before I spoke about the DJ Kateka beyond the turntable, the BFM Ninja Lalikona opening Nazi. Minangala ngi grand mlaleli. Umnandi tsiku BFM. Yebo mlaleli wami BFM tsetsemnandi tsenjalo ke mlaleli wami sisehleti kanye nawe la BFM ithola ke liqhweba lapha ke kunomlungitsizako lapha eceleni lapha uyangiqalada uthi kunabantu labalahlekelwa ingoma la kazondwako noma ke la nkundleni yasemhlambanyathi ke ngoba sikhulumela abantu balapha kazondwako mlaleli basitshela ukuthi balahlekelwa ingoma mathoti bekunene lo utawuthola ingoma ke ehlathini ke ngicabanga ukuthi satawuzama kufuna ke ama details la qwele ke kulolahlekelwa ingoma umlaleli ngaba ukuthi samfaka ke emoyeni kanti bekise ingoma takhe sithi mathoti siyalekelelana nje ke si BFM nathi sizama ngathi sonke indlela ukuthi sibe lisito esiveni manabo wethandwa ngithi manabo nina bekunene nina lenihambela la ngasemahlathini yasenkampaneni siyafunisa sifuna ingomo ke mlaleli letilahlekile ngisazama ngathi tonke indlela kumfungatha ngimthole ke umlahlekelwa sithi kumfaka ke emoyeni ate ukwati ukuthi athi khulumele ke atibekise netingomo sithi nasihlangana sibuke ukuthi sithi thola kanjani ke ingomo ngoba ke nakuvakala kahle ke lenza bayale ingomo ngathi inzaba yinze kakhulu ke ngicabanga ukuthi ke ngisahleti wena ngalapho lalela letingoma lesidlalela yona la eBFM ngisamthungatha ke umfoka hleta bathi ngizwele ihleta ke ulahlekelwe ingoma ke lapha bayasonke mlaleli ngathi lapho 7 ngiyacela sizame kusibambisane nje balaleli bami ukuthi kufunele ingoma sesazama kumfuna lo mfoka hleta ke layinini ngithi wena ngalapho ke hlala phansi ke mlaleli ulalele iBFM phathelekele ethi inzaba kutaba netingxoxo nje ke leti tawuphinze tivete umqondo mhlawumbe ukuthi bafuyi bangahlangana kanjani ukuze bawukwati ukuthi bathengiselane umqondo ukuthi ingoma zabo natilahlekile kungaba ngiplan bani ke longaphuma ukuthi babiye nato diphila liphelele aseke uhlale kanjalo ke mlaleli wami ngisaya ukuthi khafa umqhafazo ngimfuna ngimthole emoyeni ngimbonga ngadla neBFM hlala lapho nethetheke ulalela indzaba BFM ngiphathele tona mina ngadele alinyatela siyedula alinyatela siyedula jala makala yebo ke balaleli bami ngithembisile ngathi ngiyahamba ngiyabuya lapha ke nazwela ihleta lolahlekelwe ingomo ke ngihambe ngabuya naye ngamthola ke layinini simvusele ihleta sanibonani babehleda icingweni sanibonani siyavuka mina ke kunjani yebo ninjani hleta sipilile mntwana ncane nje yebo bhuti sihamba sayithola ke indzaba ukuthi ulahlekelwe ingomo lapha ke yena kuvakala ukuthi ingomo tena tilahleka tihamba tingasabuyi ngasemakhaya khanza ukuthi sekunokusoleka ukuthi setebiwe indlela tsiteni
Kepha ke singakafiki ke lapho kaBabehleda ngiyawuqala ngokuthi ngicela siqale sidipotise inkomo takho ucocele sive ke ngoba naso sivele sikuthamele ke sikulalele kuva ukuthi inkomo takho tilahleke nini tilahleke ngakuphi utikhiphe ukuthi tiyawudlela ngakuphi Babehleda nekuthi dingakhi. Inkosi inkomo bathatha la ntabeni man. Basibekela ngakhona futhi ke uthotisa nje sekungaba ngileyo lencanzeke endleleni ngoba vele kuhamba kwadwa hayi akusehambo lolududane. Sekungaba kuthotisa nje leyo mhlambe lephambukile ngoba letinye vele taqhamba setikhamba ngaleminye imigwaqo. Lokusho ukuthi vele lesiqiniseko sokuthi sebatithethe lapha besandla sengasencele sesivele sikhona. Kusebaleni nakethu ngoba kusimile ngedwana vele sibanengi kakhulu. Okay. La kulesibaya sakho eBabehleda dingakho letilahlekile mhlawumbe nawungake nje ubekisele umlaleli mhlawumbe leto letitawuhamba tiduke ke endleleni njengokubeka kwakho. Tingu-7 letingekho mnakethu la. Kunalemnyama nje cicilayo lithi 01205 01205. Okay, buddy. Simnyama leyo indvuna. Bese kuba nalemnyama yona licicilayo lithi 01206. Okay. Singathi insikati leyo. Yes. Imnyama nje iphathadelela ngaphansi anokumhlophe. Bese kuba nebovu la lebovu licicilayo lithi 00433. 00433. Yes, ngathi. Yes, good. Ngiphinze ngibe nalemnyama nayo cishe iyafana nale nayo iyendile lokuphathathela ngaphansi imnyama isikade. Yeah. ngo 00954. Yes, lokunye ke bekumabhuqa kusedelele lamacici kodwa ke kunalokuduna kubovu. Bese bana lokumnyama usikade ube ngithulo olokanjani. Okay. Yes, ngathi. Yebo siyabonga Babehleda ngosamathoti sive sasenkundleni semhlambanyathi sithi mathoti kuleto tingomo letilahlekele Babehleda kazondwako zone 2 lemane bese kuyasala ke lapha ukuthi Babehleda atichaze ukuthi mina ngingibaba ezweli Hleda ke losuka lapha ke kazone 2 evula indlela ke noma ke lapha ke la angasho khona ukuthi kungakuphi ke navula indlela noma ke atichaze nje kabantu Babehleda so that abantu batawukwazi ukuthi nabathotisa bavele bavete Babehleda ukuthi wasekahambele ngokonathi tiganganati. Khona la zone 2 mina ngithula ngase indlela vele ubeke kahle. Yebo. Hayi siyabonga Babehleda inombolo labangathi nabatithola bakuthinzekiyo kungaba ngiphi budi? 76 mina kethu. Yes. 070. Yes. 716. Yebo Babehleda siyabonga Babehleda ke kunana inkulumo lenke ngayithola lapha ku PRO wenkundla emhlambanyathi lenkulumo lethi mhlawumbe nakungake kutholakala licebo lokuthi bafuyi noma ke labo labanetibaya ke enkundleni yasemhlambanyathi kungathi bangathola nje indzawo lenkundlanyana lethe kubabantu bahlale phasi esihlahla bayidzingisele indzaba ukuthi bangachishisana kanjani ukuthi kuvikela kulahleka kwemfuyo bongathini wena kulo mbono. Lawethu into lenhle leyo kuyadzingeka ukuthi kuditshwane phela kuwese kubophiswana ngoba lo mkhonyovu uyabonakala lokhu uyaqhubeka ngoba solo tiyalahleka vela kusekuthi kugcine ngaleti date. Ndileke ngabuka mina bengathi phela ukuthi singababhaleli labasemangcoco ngoba nabo bakulesimo sethu. Ingabi nje inkundla yasemhlambanyathi sodwa ukuthi silahlekele sesibamba sodwana asibafake ngoba nabo siyakhulumana nabonya lokulahlekelwa kwethu. Ngaba kuthesta indzawo ibe yinye ukuthi sihlangana kanye nabo bonke. Okay. Unyene luphambili ukuthi singenza kanjani singakhulana kanjani lokhu nakhonjana lokuganga ngoba
siyihleti phansi. Yes, nasitawubukeleana nje awusitawugcine side imfuyo ngoba nanyalo na ucabanga nje ugcina ungasacabanga imfuyo ngoba nebanumzane bathu labatafike bathithe. Yes, ngicela kanjalo mina ukuthi kungabe kungenteka kanjani vele kuhlangane kube babe khona nalabo abayenkundla zemangqongo nabo vele kukanjalo. Hayi siyabonga babehleta umuvo wakho uvakala umuvo lomuhle kakhulu. Ngithemba nabalaleli bayithamele lenzaba labo labanesibaya kazondwako noma ke kusuka la kazondwako uphuma eTulu eLunzi sebomakhelwane bethu lapha ke naba lesinabo la iceleni kwethu ke ngoba vele sinabo bomakhelwane. Ngicabanga ukuthi babehleta siyabonga busisherishera lo mvo nathi sitawuqhubeka sithi matvoti ke tinkomo takho futhi manje Nkosi yami sibe nenhlanhla sithi khanze ukuthi tisengahambi luhambo lolutho njengoba ushito. Sibonga kakhulu babehleta so ungasivalelisa ke emsakatweni. Cha siyabonga mina kethu kungaba ngiloko nje ukuthi asesizameni bantu babakethu sina. Siyabonga hleta. Phuma kanjalo ke babehleta ke mlaleli ke uthi matvoti ke nathi ke si-BFM singumphumile lo mkhankaso ke besinaso ke lesifiso ke besisengakhulunyiswa ke lesifiso bekungoliphupho nje ke ukuthi nakungabe kuthiwe kutholakala ke leti dakamiti tenkundla semhlamba yathi nabo makhelwane kufaka ekhathi ke bomangqongqo ke lokufaka ekhathi nabo ngwemsane ngale ngendasi lokufaka ekhathi nje cishe yonke indzawo letutane nathi ke ngala basenkundleni semhlamba nyathi ukuthi bangasonzela ke kungathi bangahlangana bahlale phansi babe nalo lelo cebo lekuletha ke imfuyo kanye noma kuletha ke licebo leti legwema kwekulahleka timfuyo kanye sisatawubuka ke sisatawungathana PRO wenkundla yasemhlamba nyathi sive ukuthi bekangawuthi uthengisa kanjani nomcondo ukuthi singahamba siye kubantu bemthetho kube ngabo labasihlalisa phansi sisive senkundla yasemhlamba nyathi ke nabo makhelwane bethu la basibukele ukuthi singayiphephisa njani imfuyo yethu ngoba ke thina sikhule sathi ukuthi imfuyo libhangele eMaswati. Siyabonga mlaleli kakhulu awuthi ngibambeleke ngalapho wena usa enjoy na music ngisafuna ukucala pro ngive ukuthi kukhona yini la ngakasithi fahla ngako ke ngana indzaba yokulahleka kwetinkomo ngoba indzaba lena ke lebhlungu kakhulu mina nje ngikhule ukuthi mkhulu beka libita ngelibhange lakhe makabuka siba sakhe nje bekulibhange uma sekuthinzeka libhange lakho ke mlaleli ngendlela lebhlungu njenganayi ukhanza ukuthi nawe ugcina ungakaphathe kahle ke asoke nje mlaleli wami uhlale phansi uthamele ke iBFM sazama kucala PRO wenkundla yasemhlamba nyathi. Yebo ke balaleli bami ezingishito ukuthi ngihamba ngiyabuya ngisawufuna PRO wenkundla yasemhlamba nyathi sengivele ngimtholile soselayinini sikhuluma ke indzaba yetinkomo ke la kulahleka kwetinkomo cetha phuma babehleta nje elayinini babehleta ukhuluma yona ke indzaba ukuthi ulahlekelwe tinkomo sekuthengiselwana ke lo mcondo ukuthi la lonesibaya ke lo senkundleni yasemhlamba nyathi namacenzelo ukuthi angathi mhlawumbe sihlangana kanjani sikhulumise indzaba yokugwema ke libhange leMaswati. PRO wenkundla yasemhlamba nyathi siyakuvusela sanibonani vilakathi. Yebo Nkosi siyaphila njani? Hayi siphilile PRO nasi sive sasenkundleni yasemhlamba nyathi sikhala le-smartphones lapha ngana indzaba yekulahlekelwa kwetinkomo kukhona into kwatiko noma ke imuvo lonayo ngaloko wena PRO wenkundla. No, yes, Nkosi, bantu bayakhala mane letimathonsi tinkomo tabo tiphelile tilahlekile nawuva ukuthi ukulahleka kwatinkomo nala bozondwawo kufika letu kolunzi kumpuluzi
tinkomo tebantu tiphelile ticedwa abantu lesingabathi sibabobani. Uthengisa umcondo lana babe sheda Zweli sheda uthi kungaba kuhle lokungathi singethe sabavalela ngephandle naba bangenhla kwethu la bongodini nala bomangcondo benkundla yemangcondo yes sile nawo labanye labasenkingeni enzaba ekulahlekela kwatinkwado tinkomo. Nawubuka nje ingalo yemthetho ligalelo layo lihamba lifike kuphi kulokulahleka kwetinkomo mhlawumbe kubonakalisa nje ukuthi kukhona action lesisebenzako noma ke semaphoyisa ke emango lesinawo ke ngetigotsi. No, ngewami mina umbono wona Nkosi ngingathi singabe service ngathini wamubona uthi kubike ngabe nje yonke letinkundla dotibili labo makhelwane inkundla yemangconco inkundla yemhlambanyathi ngobe ngibo labalusa la ekhathi kulo mango ngabe uyahlangana nje kubitwane sesike sibonele ukuthi ngabe lenzaba singayilwa kanjani lokulahleka kwaletinkomo bese kuba khona nekhathi nema-ranger emakhathi ebahlathini bese sicika nemphathi station emaphoyiseni egunyana ikhiphe abantu bakhe seke kuhlangana ukubukiswana lokuthi le nzaba yokulahleka kwetinkomo singayilwa kanjani ngoba lokunye utazi manje abantu kabelusi inkomo tilahle kakhulu esikhathini naliqala nje kuna ngeke uyilandzele inkomo liduma litulu ngeke uyilandzele inkomo lina litulu so bathi phuphu bathola ukuthi hayi inkomo kadiseko kanti vele ihambele esikhathi lina lokungizamba amatinkomo lana lapho 3 dahamba lapho ke inkomo emva kokusasa inkomo atsabonakala ehlathini ngeke inkomo ke Nkosi ikutshela ukuthi mina ngibhace ngakuphi biyangala. Hayi lo move wakho ngilomuhle kakhulu Mr Vilakati ngicabanga ukuthi lo mbono lona muhle kutawufuna sesike sivule itopic la ehlelweni noma la ko BFM seke sive imivo yebantu ukuthi ingathini njengoba nje iBFM nala kuma social media itawutholakala ngajabulela kakhulu ama comments kuloku nje ukuthi bake bavete ukuthi sive singathini. Siyabonga babe Vilakati Nkosi yami ayibe incane kulabalahlekelwe Nkosi yami siyethemba ukuthi uNkulunkulu ngoba ke siyawuzama nathi ukuproduce nemacici zamile kwathatha ukuthi sibohle siveta ukuthi ma14 nebekunene nine basenkundleni yasemhlambanyathi nani ke nine leni bomakhelwane bomangconco. Siyabonga Vilakati. Siyabonga kakhulu Nkosi siyabonga basi. Uphuma kanjalo ke Xolani Vilakati ke mlaleli ke lapha ke long PRO mahlale sangweni wasenkundleni yasemhlambanyathi lijali ithembekile liyatimisela kwenteni umsebenzi wesive liwenda ngalokukhulu ukukhuleka ngaphandle kokubhadalwa ngumuntu nje litinikele nje ukuthi lihlanganise liqhumanise nawuvala inkulumo letikhulumako lana liletha nje umcondo nomuhle kakhulu ukuthi ngathi kungahlangana cishe bonke nabalaba amadutane nalihlathi lenkapani lize lifake ikhathi nalaba sebenzela khona la ehlathini ema-ranger nalaba labasilethela kuthula emaphoyisa esive lo ngumcondo lomuhle kakhulu. Siyabonga abalaleli indlebe yenu sithembe nje ukuthi umkhuba lomubi siphakamise isandla kakhulu sikhute umkhuba lomubi ekuthatha into letingasito takho umuntu. Siyacela nje balaleli bami nisibambise kufuna lethe inkomo lo ubona inkomo lengasiya ngakuye ahlabe umkhosi sikhona thine lapha ke emoyeni sihlezi sikhona nje uyashaya anytime eBFM inombolo yakhona 76400 uyayibeka indzaba yakho nangabe ke kunjani ke ubona ngathi kulukhulu kushaya uyayisenda i-voice note lapha ka WhatsApp uthotise lokho lokuthotisako uphinze futhi ke usibhalele na pass ka WhatsApp siyakwedlulisela leyo mbiko. Sibonga kakhulu ke balaleli bami siqhubekele phambili ngalesikwendayo lasihletheka ngakhona kube mnanzi ukuthi iBFM ilethe nje letho tindzaba letibhlungu tebafuyi labathathelwe inkomo tabo kabhlungu kabi kubhlungu kakhulu ukuthi usebalekele litulu uthi nawuthi uyabuya ukhanza ukuthi sibaya sakho sesiyahobhoda. Ucela nje phinze ngicizelele kakhulu kwini nonke nine ninayo ke ninawo emehlo ekubona nani nine nitibonako nitihambela nje emahlathini enkapane nanine niyofuna lokunisitako mhlawumbe kungaba amafruit mhlawumbe ngaba ngiloko kwetimpepo noma ngilo things noma ngabe yuyo wendani nje ekhathi ehlathini nawuthi ihlabahloso ubona ke
imfuyo yenkampani ngiyacela ukuthi uphakamise isandla ke kuye kanye ke uyamthinza ke babehleta ke uyishiya inombolo yakhe lapha ke tibekisile letinkomo takhe lapha ke uyawuse noma ngithinza noma ke PRO wenkundla yasemhlambanyathi inombolo ya PRO yasemhlambanyathi ngicala bangako ukuthi ngoba sikayitholi imvume kuye ukuthi singaniketa ngiyawucabanga ukuthi ngiyahamba pheze ngibuye kini balaleli benkundla yasemhlambanyathi ngibuye naye ke inombolo yakhe PRO abosho ukuthi sithe sinayo umlaleli nethi nje mhlawumbe ngesizathu lesitheni ufuna sithole izivumelwano qala before siqhubekele phambili otherwise balaleli base PFM ngimthanza nonke ngimthanza ngalolukhulu uthando ngithi ngingumboka kaDlamini bangibita DJ Keteka PFM nawe ngwane uliphoyisa phuma ngayo yonke indlela ubuke lapho khona ubona khona ukuthi uyasola ukuthi kukhona lijale lingasebenzi kepha libonakala linothile uyawuse uyaliqheba uyawuqheba ke bafana bembube lapha emhlaba mkhosini inombolo ka mhlaba mkhosi sonke siyayathi ngikhibu 9 uvete sikhalo sakho khona usho ukuthi khona lokunuka sandungana ngalana siPFM sithi ke siyawukhuta umkhuba wokubathi ingomo ngicela ke hlangane bonza ngishiye ngalana ingoma emnanzi ngimthanza nonke makhaya PFM Jammers mboka Dlamini amawuthi 1 FM. Dalinyate